Život u prijatnom i urbanom ambijentu gde su potrošnja energije i uticaj na životnu sredinu svedeni na minimum, ciljevi su eko-naselja koja niču širom Evrope i sveta. Prvo takvo naselje u Francuskoj postoji od 2009. godine u Grenoblu, gradu koji je zbog brojnih aktivnosti u oblasti životne sredine ove godine poneo titulu zelene evropske prestonice. U jednom od novih inovativnih ekodistrikta, Cambridgeu, nalaze se dve autonomne zgrade, ABC, koje su energetski potpuno nezavisne. Zahvaljujući eksperimentu koji je počeo pre 2 godine, stanari u dve zgrade sa po 42 stana žive u skladu sa principima očuvanja životne sredine. Koristimo energiju iz solarnih panela, prikupljamo kišnicu i koristimo je za tuširanje i toalet, tako da za te potrebe ne koristimo pijaću vodu. Trudimo se da koristimo manje vode za tuširanje. Nemamo kade, a na svakih 10 litara voda menja boju. Postaje zelena, plava, ljubičasta pa crvena. Na početku je bilo čudno, ali sam srećan i ponosan što živim na način kojim doprinosim očuvanju životne sredine. I van zgrade se moja porodica i ja trudimo da dajemo svoj doprinos, pa vozim bicikl, manje koristimo automobil. Louis Bulija je živeo u brdima iznad Grenobla, a iz porodičnih razloga se doselio u grad i želeo je da živi u zgradi koja ispunjava sve pomenute uslove. Plaćam 640 evra stan, na krovovima imamo voltarik, a za struju mesečno dajem oko 30 evra, što je, mislim, upola manje nego u drugim zgradama. Kada se tuširam, nikad ne stignem do crvenog i uopšte mi ne pada teško ovakav način života. Najstariji ekodistrikt u Grenoblu je kvart Bon. Tu je smešteni eko-hotel koji posluje po svim ekološkim standardima u kome i zaposleni i gosti doprinose zdravoj životnoj sredini. Električna energija se koristi iz obnovljivih izvora, a za grejanje i toplu vodu 50% potrošnje se obezbeđuje iz sopstvenih solarnih panela. U ekodistriktu Flaubert, u cilju ekonomičnije potrošnje energije, krovovi se farbaju u belu boju. Za izgradnju se koriste prirodni materijali, a ovo je četvrt u kojoj je izgrađena prva zgrada od drveta u Francuskoj, gde je samo lift od drugih materijala. Ozelenjavanje javnih površina karakteristika je ekodistrikta, ali i celog grada koji ima 35 parkova. Energetski nezavisna je i zgrada kompanije Schneider Electric koja troši 10 puta manje energije nego druge zgrade. Opremljena je senzorima za merenje količine energije, temperature, emisije ugljen-dioksida, jačine svetla. Za proizvodnju energije koristi solarne panele i podzemne vode, tako da leti proizvodi više energije nego što troši pa se višak prodaje. Ugradnja solarnih panela na krovovima objekata i termoizolacija na zgradama su deo gradske politike koju vodi Zelena stranka, pa se ove aktivnosti subvencionišu u skladu sa materijalnom situacijom građana.